Assalamu alaikum hurmatly bizdin kanalının görüşçüleri, koyu suyucular, fermerler, kutmandığı gününüzler bilen. Kayradan biz sizlerge buna bir yaşka çıkıp barajatkan jaş kozulardı, je bolbosa toktulardı gösterебиз tuğanlar. Bugünkü çıkarılışta buna şul 6 baş kızıl kozular, urgaçı kozular satıkka koyuldu. Buların daregi Bişkek şahar tarapta tuğanlar. Çala öresler, esine çal darek surayslar. 6 başın içinde munoğu en çoğunu, munoğu en kişinekeyi. Muna uşulardın boyu kulaklarını ölçöybüz tuğanlar. Muna ol en çoğu, bu en kişinekeyi. Bu jakta muna mından çoğ, mından kiçirek törtövü tur atar. Bari muna bir ösü tak. Bari ten ha? Ayları 2022 da bu. 2022. 2022. Ha munodan başta ölçüyüz en çoğu. Muna başı eksteryer güçlüyken. Muna kulaklı gördüңүздөр mü? Kulaklı gösterip koyun hele. Şarike koysanız. Kança çıktı? 21. Tüs karmayı mı? Garbanın Oğlum bunlar bilinmeydi. Bırak zaman çoğun kanal şula. Yarka. Butun tüzde var. Onday kılıp turu hazır tartağız. Ödödöle başım götörgön yok. 87. Kança? 87. 80 düşürsen kol kişide bassan. 87 bas bir seni. 87 bas tutuyor. Жақсылап көрінді же көрінбей қалды? Жақсы көрінбей қалды, қимылдап кетіп отпай. Башын жақсылап қармасаң. 86 деп қойыр әлі. Бұндай қылғын, мұны азыр еме тұрып алды, нито тұрып алды, қаран қишайы өлі. Параметрлерін көсетіп қойылып, ұшын параметрлерін көп сұрашат кен туғандар. Елдер көп сұрайды кен, соның үшін параметрін көсетөлі дейді. Денесін арқаға таштап тұрады, не болса да өлчөй беріміз. Көрінді? Көрінді. 85 плюс кен да бұл, в любом случае. Бошата өраны? Бошата өраны. Kulağı 20, şu eksteriyeti çoğunken. Tak, bunu en kişinekey. Bunu dompoyup turu aldı. Bunun boyu 80 eken. 80 eken. 80. Kulak. Göz ödüm. Kulağı kişinekey de uşul eken ha, en kişinekey. En kişinekey uşul. 18 yarım eken. 18 yarım. Oldu, boşat. Tak, ayda kılıyorum. Bunda ayda kılaçı. Tuğanlar. Muna uşular kimde ki muna uşularda alam dep jatsa hazır meni esmenen birgelikte malumatты berem 6 baş eken 2022 Bişkek şahar Mayovka ayırında jaygaşkan. Эми сурайын, шеп булардын дүң баалары канчадан болот? 295 миңде атабыз. 6 baş. 6 baş. Сом менен канча? Сом Başına канчадан айданып калат? Bir başına. 8 миңден болот. Канча окуу? 295 ming ha? 6'ga. Kalkülatörden böyle koyunçu, ben gösterip durayım. Tak, 6 baş 295 ming. Eğer 300 ming bolganda 50 mingden bolmagan ha? 49 eken de 49 mingden ha? Tak, buna şu yarkalar 49 mingden. Bu ne? Başka internetteki, başka yerlerdeki 25-30 minglik yarkalardan nesinin ayırması var. Bunlar bari birde bulgan için bilinbeşi mümkün. Biroq çoğ eken ha? Boylar çoğ. Kulaqları da жақсы, kuyruqları da потянутыйындай емес, салең деген kuyruq жоқ. Beşöğüsü svetli eken. Светлый. Бары жооп берет азыр калат. Şol jagını özüңүздөр көрө бересиздер. Biroq yarkalarga salıştırmalуу çoğ eken da mындай. İnternette 25-30 деп az kommentariyga жазышыңыздар мүмкүн, biroq ошолордон boyu точно çoğ bulardınчы. Эми kulak başlarını, öңдөрүнү özüңүздөр bir çetten көрүp alыңыздар. Bulardын birinde de bırak жоқ. Nege degende, misal үчүн мунун эң свети күчтүү ушул экен. Ичинде кuyruğunda разрез бар, эти biraz арыгыраак. Эң арыгы ушул экен. Андан кийин мына бели күчтүү экен, мунун белини көрдүңүздөр, аркаңкы чачтары жоон, кабыргалары кең, мына буга караганда бели жоон болуп турат. Мына бар экен, анан жоон чоң.
Биздин көзүбүзгө мына бул эң чоң көрүндү. Бирок ачыгын айтканда чоң экен. Кош. Каш тур шаяка айдайын. Тосуп коюңчу бери. Çalıp сүйлөшө бересиздер туугандар. 49 миң сомдон болот экен, 295 миң мына ушул алтоосуна. Кимде ким ушундай жакшы, бойлору чоң, экстерьер күчтүү, яркаларга кызыккандар болсо, чалып байланыша бериңиздер. Мына ушулар сатыкка коюлду. Экран астынан номерлерге чалып, калган жагы, булардын линиясы кандай короодук өзүңүздөр так сурап аласыздар туугандар.